contractor, site handover certificate, yamazire kuteibwaho mukono Chief Administrative Officer. 3,224,060,000 Uganda shillings. The duration of this project is 10 months, starting from May 2026 up to March 2027. But we cannot settle for less. Program we want quality work, we really mean it. Engineer, our ministry, hano wetu chairman Robert ni mwaza kusikana kwa kesenge sono. Hano tusiese vyombe kwa ginga gingiri. Asiye kubele saka vili kwa tatu. Narayo kwa tatu. Kwa kuzaba mwenko baiko kasenda kasange kyomba ko kira ring beam kyoka ground beam takitele na squat suru to access to ajigana ground. Empatane okwombeka seed schoolage ehirwa ba Eco Communications Limited kandi okwombeka nkuza kumara mezi 10 gonka. Ngenda kubanyiheza ngo eno project kuonka kokura ngo iziri somero ubundi ibyombeke byajya kuombekwa baitu nkaitwe ndugirora ngo kirokene tuwaja kukingura ubwomezi uburungi ubwo mu maiso ubwabana baitu. We already doing some work on establishing a board that will be responsible, and with the time we shall again share notes with the people responsible for that. Otherwise, we are grateful. Abebembezi ba town council ya Chiko beina amasiko ekinishije kutungura ibyo bwegese om district. Umurungu kabatanga no kandi urede bino mulumbu gotandikire kiko tungere kubizu cyangu mwongere kutereze ndiro. Urede wait RDC site na mbere bakutera blocks ngambe bakera bakutera blocks zo kwonda iri kiko mwiso ko habo kandi kasanga challenge tubine antaro 3 phase line kandi machine zabo zitaga amashanyarazi amengi. Rero lino umusingi gwekerezi kwitwandi nizaro isomere bakweta kigara talents. It is not a still secondary school built out of the blue. It is building on a foundation that was started way back in 1978 by Monsignor Thomas Kisembo Abud. Gasha kwa Jonan Singwire. Jonan Singwire hakukutia makorago twagumizamo RDC wa district ya Chikube Godwin Angaria yashabe mpunjizi yo mu Uganda okukora tebiragiro byo kurindevera hamwe n'imyanya yone yo buhangwa. Ya Chikube Godwin Angaria okugambe ebi abira ryo mugenyi mukuru ha mukoro go kujwe cabbage ba Bishop Stewart University aho abantu 325 abarumwe mpunji baherizo kutendekwa. Some of refugees, you are very stubborn. Baadhi ya wakimbizi wamoja mko kabisa wa guruguru. Some of you are stubborn, you are encroaching my forest, and wamoja wenyu mko wa guruguru, mnaingia kwenye forest yangu huko, mnakata miti chako, mnakata makaa, mnafanya nini? Here in Uganda we have laws. Hapa Uganda tunazo sheria. You have to respect the laws of the country which is hosting you. Ni lazima uheshimu sheria ya nchi inayokaribisha. Tuko pamoja. Conduct their training from Bishop Stewart University in Mbarara, while others do it from the artisans in the community here. Baadhi ya wanafunzi wanafanyizia hapa na wengine wanafanyizia kwenye shule la kwenye University la Mbarara. So as we gather here today, the different skills that have been passed on include salon and hairdressing, carpentry,
fashion and design. Angaria nagira ngo nibakimanya ngo empunje nizirabo mu mbere gumire ahabo kucendezwa ko sente zabire nizibahebwa kurwo mu mpabuhwezi bitu betantaro kwendebera jiro bya Uganda. Challenges with finance, should do what, but we shall see how to handle as government. Ninajua mnazo shida za uchumi, lakini kama vile serikali tutaona kipi cha kufanya. So I guide, please don't steal our solar panel from our partners. So ninaomba msiibe hizo masola hizo zenye shirika zimetia za mwangaza. Don't destroy my forest. Wachito chukuru no kuhabantu emyuka yo kubasa kukoresa emikono yabo bakiha makasente kakababisa nkecharane omukubaziroko omukuriparinga keito computer kukoresa emikono ya computer bakashara biziki bakashara ibintu kebyo byona bakabatunga bakabareberera. Abatendekirwa project erkwetwa Refugee and Host Community Youth Empowerment and Transformation Initiative harimo abo mu kampu y'empunje ya Kyangwari mu district ya Kikube, abo mu kampu ya Rwamanja mu district ya Kamwenge na Nakivale mu district ya Singiro. Terera abana irenti basomere bagende bakuteke practice batabyama ubyama then it will government ya kubahadira program zetu za twina ati courses basomere zizona bo kurora emyoka na PDF watagana aba program eno eyo kugenda kusoma Mbarara Rich project yabyabyo kutwara Mbarara kusoma to applyinga basoma kurungi kasome somo ya catering and management yarugiro obwo twamaliza kusoma twamazire bakatoze cheka byokola mu internship our training our modules we have studied on project age ebirenesha jukaba Mastercard Foundation. Abantu 16 bahirwa bukugu bwa agribusiness, 93 bahebwa bukugu bwa saloon, 42 bahebwa bukugu bwa oil and gas, mushanju bashomere byo kubija, 88 bashomera kushone biharani, 87 bashoma kuteka, kandi bonshanju na babiri bahirwa bukugu byo akanyabwenje. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Webale Ambrose Nwagaba Katoto habo kutia makuru ago bito mali butu wa TV West ngikiriza tuborokache ntuzagaruka n'amakuru hagecweke cya kabiri. Ombere kwije juba Ugo mwana ndemeri dore ko mutwara ko nkore noza kushenya makagabando You are hostan oshabira kanga omushinja tarampenzo rubaje aha nogwe muhame referendum murete abishemwe mutarwana mazara wanje murungi no we no please ukuzuna namushanga bakoresha bakuzuna tatazara umukunda Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Onti na oliwina etopo atopuka loza. Alright wahura kesongorako buri Sunday shaisha tunecheka wakahura kesongorako no hano manyangu Mr. Money Uncle Money Razak Banks the truck driver ni bana tahamu oliwina the katuterero omhangs witu and we see Yes. Kwataka simu kwataka. Wamukuru. Yego sebo. Amazina gawe. Agaba Eri. Eri Ogun Razak Banks okuruga at TV West niho nakuterera oli live at TV West.
omu program chamuka na sente hine message ayi watunga simu yawe mwami Eri message na Joana sebo message ne gamba cyo mwami Eri message ne ya lecture create ventures Mitwaro 50 wahangura mitwaro 50 okuruga TV West Eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe shamerirwe munenda sebo okazana Eri kotina matwenye nyenda pure ya karuru tera makaruru tunuru Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe Wota kudise MTN Momo no gumirwa okusharamu Yetandara ukuca mu kugumire kozesa Momo app ningashi nyiga *165*3 hash kushashura na bwanyuma oshemerera kushashura busha aha bishare bya hansi ya shirinje 15 ago ni gomanyi ga Momo Process of Aquafina, we expertly filter every drop, providing clear and perfect tasting water to help you keep hydrated with the added benefit of minerals. Aquafina is bottled by Pepsi Cola International in Uganda and is available at only 1,000 shillings. Wenko mwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi Omerebe wa TV West Marunji kurukayo mukahumarako twagomezamu n'amakora gihango gicike cya kabiri entaro za bus paka yambara nezigaruka mu busya bwanyuma yo kugera mu bamwe mu bakama baza basi okwinetezo mu rumu bakozi okuremesa abantu kutwara abashabazi enshongeji erjire mu kwata n'emutwe kandi n'abandi bafero magaragabo Abebembezi b'ekibine kyambara City Bus Operators Association ekiri kwebembera bus park nibajumira Richard Karanzi director wa KR Coaches okwinegeza entaro ompaka nibenda bibyo kwerinda bataho mu nshonga zabo Karanzi ajunana mu mbuga z'amateka ahabo kwejumbira mu ntaro zo kutera abantu kulujira haribye kwa Brian chairman wa Mbara City Bus Operators Association bizere no batunge buzibo mpaka konkane beretwa company ya basi ezitari kwenda kugendera ha amateka gateirweho twicezana na kanso kwajya muteka ha amateka agara managing a bus package nanga twine guidance kuga no muri government netweza guidelines twicezana ngo buri muntu we no korompa ko mu preta wena ajware info ajreta kari umuntu karageshe baninga rwampara ninga bwejo yareba izina muri twine afite mbagrubo nyina afite matawusi nyina afite matusift konka beina tugamba company ejo nemwe etulyo tugamba go yaremesa inform abo necha manyamba abantu bajwa inform takuzakora abo kati no muntu kuzafite mbachi abo zafite makamba basi etulyo company yo muntu arukija katembo basi sha emwe 12 zakasheshi akarga musha mwenda kubihamba abana koko humwire nosiba okura ndafite nyizi gawo kwa bana bamba bonabo muntu atemesa umuntu basi ngiyazo mtawusi ninga global amukasha nencha kare amutegereza kwa basi ya mwezaho
urwa gatanu ruhire Karanze n'abakozi be nabagamba kuba batire broker wa basi ya Swift Safaris bariyo Hannington bakamwata umutwe barukufa abashabazi umwana bakamutera yazo mu ICU akaryo twagire kwika apolisi kandi twashango batire ry'umucyo ry'umwirwaro hati no batire umushango bagena bafuno ko cyangwa cyo kumwe cyamada batumuteka kujya mu frustrating umwana ataza polisi akayizo ubujurizi atazumukota akayizo ubujurizi ibi bikorwa polisi na Karanzi ubakira Pia kwa sonagira ngo entare zabire ziruhe za Tausi na Global Coaches kawaho konko buzubusigira hagati ya Karanze na basi ya KR n'abakozi be uko musigazo uri watirogo amutire Rwanda abantu atira abantu kakikomera twine clips twine mabaha turambinjire konka ntatunza kucandika tunza kuzomukanso still baza frustrating atubara twitiriza tuganiro na Karanze Richard director wa KR Coaches uri kugambwa kuba narwo hemcenzano y'Giono mpaka kane shongeja jeje ceriro bwebembezi bubi uburyo mpaka abashije aba baspaka aba management efiri management niye kureta entaro z'abanyinjo baspaka bweshonga nibakwata basi uriyemwe yakubineza office yayo bachikwata bagiteka basangenzi yayo kandi habo kugira ngo mpaka bakagifure ya special mitwaro 33 buri wiki akupenda ngo barunda sente butu bari akuganizinga passport ati passport za mwentaro zo kurwana itawe passport abo kugira ngo gurubo ine parking ine office yayo Tawuse ine office yayo KR ine office yayo na Swift ine office yayo onkande banga bari kwata Swift abo kugira ngo baryo mu management bakwata Swift bagenda bateka KR office so batanu kurwana kana ahamze ngo namazima umukozi wa Swift Safaris bakamutera konka wakija kubaramura kutari okweta bo mukurwana incident yo kanta jumu kuyona nyenkareba nkabana baruno barwana nazo kubaramura twigira ngo kandi umwi asinyo kandi ndwanira ngani mbarwanira mu ngire nyonka mukama wa basi nsemire kwa nizo mujyo kurwana ninga nsemire kwa ninda ni ntebekanisa management yanje ya basi kuyize n'umushabazi ariko mutwara gurugo kuyakira alliance yina mobile money ya umuzensa wa yitoje yagaruka nyuma kuri tumushabazi yanatwa yitoje aina kapesa likakura hatwana umushabazi kwa naza kumishika atumwambe Karanze akayemerera hagati ya baspa ayemerire yija ariko enda kuyiya ngo kuruka umushabazi mutwara umpasi umushabazi wo kurebera umushabazi rero Karanze ko kumusindika akamuruga nyuma yamunyurura biyahindukire yamutera Rwanga Mustafa umuhezi wa chairman wa Baspark nashabe mbazo zino butikirizana okugarukana ahabo burungi bo murimo gwabo nahibarukora umwako kugira ngo ari ngum Baspark atereze imbere akwatagani n'abantu abo kubana we kuzakwata sente ze kugura basi akana ndakora mbona ubwayinzire gukora tereze imbere ukore n'abandi ivyo mu team twine permanent enemy tina kujya munana Karanze wandimo mpaka atakora kujya kwati no kutereza imbere twagezaho kugamba na RCC wambara City Catherine Kamwine habukwatirine n'enshongezi yajango office ya na town Karaka wambara City bariyo baza kuvuga nemba zombi okumaraho butikirizana n'ubu gasha kwa Fred ryakira kabango webande Fred turyakira ahabo kutsiya makorago mu district y'Isinjiro abatura mu Rukatano Ganyamuyonja muri Isinjiro district nibenda government bahereze heresenda ya kashatu okubaseho buhereza bwe byamagara okurugera abatura enamba y'abantu abarwete ngo buherezo bunyingi wajyajanisa n'amarwaro hamwe no mutindo gwabo mushwekeki Gambere bi obabire nubarunda na esente ezo kuguritaka eryo kwambekaho irwaro erya harengo orwa heresenta ya kashatu aba obwa hati nibakoresa katano ga heresenta ya kashatu eyo bari kugirango nekoresa ubw'abantu okuruga omerukena eki bari kugirango omubaro gw'abantu nugucara obuhereza oburya hirwa reri twarebere nkaba katanoga wasanga ngo obuhereza kwa nyakigera kuri wo kureba Kagarama cyempara ahakibera hona kisuru nubaraguza hahirwa rero mwe turukomo mu Rukagunga kwata Kagarama kwata Berere
tukwatana nyamiyanga kwa haba kwiza haba henyuma bonaniza so mwe norengwirwa rebe nekintu kikuru ekirukwera arikiriza no kugira ngo abantu ababona abarukuruga omerukena nubakorwaho omushaho omwe oryahirwa reri abiri hari wabashaho babiri bona ba enrolled nurse omwe yatunga umurimo kuza gukora wabo Rubanda district konka omubwire buke turiyo tubatekatekaho okubahereza abandi abashaho nangwa this time chokubire nkibasika mukatungira abahagenzi romwe konka mukatungira nkababiri kugira ngo oku abatakana nabebembezi babo bari kugezaho okukuza irwarire ryo kurirwanaho nitwe ba tekiniko nkanyori kurire byamagara nanyengezeho kurirwanaho kugira ngo ekibiru kirire kikirire kurikira okutwafuna omwanya gwo kwombekaho health center siri abantu saba government ingweze tombekere health center siri kugira ngo obuhereza na munonga nko okuchebereza henda abakaza bakuzara okuterezaho polio bitike hihi lero tubone ganyurwamu aba barundine shiringi miliyoni 5 kandi minister Bright Rwamirama hamwe na commissioner John Bosco Sejemba babakwatireho na shiringi miliyoni 3 okushyikiriza ekiteekateko cyabo okwombeka irwaro erya health center ya Kashatu. Ikintu kikora abwa burungi bwansi abantu baburijo bekwatiremo amana abanyakisa nabo twekwatiremo na government nayo yekwasireho so ni partnership y'abantu twena tukwatanise na government kugira ngo tukore ibintu byitu nk'abantu rero abantu bitu bakatanoka bafune ibyohereza byamagara Orukura byamagara ahabwa Isingiro district Dr. Edison Tumusherre araganisa abantu oku government erikwisha kubombekera irwaro erya health center ya Kashatu okutungura ebyamagara omucangeki katanoga erabe yatungire jo chance hati yayo einitaka eri abonera minister heriza abantu aroda aherize ari kwatanisa n'abantu webare onarebo okukunganya abantu bawe bakakorera hamwe bakaba omuntu omwe okugira ngo Isingire tunguki amakuraga gashakwa Ruth Nwamanya ahabwa gacenciri webare Ruth Nwamanya ahabwa kutisiya makorago omuribi wa TV West Murungi aganwa makora gutaba twinire ahabwa cheke chito cya Ageihangwe agano ija gatunga harishahibirizo mwabaziyo bitene abanisizana Kyarisiima ikiza kweno zo kusiba kurungi otarga TV West Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka otarudo mboro na yasa kwanga kwata na basa kwanga kwata halo 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 yes halo wasibo tasabo sibirene sabo osibireje amazina gawe nibakwetoha amazina n'abanyita Kapa Steven no manyo wakuterera ego no arebye Westini wabori ya TV no zana kazano chamuka na sente uzima na kazano bakike kwano gamba na zana are you sure
wakazana shaheji aha bazo ngambire kamesa jiwakareba banzo checking ho no manya ku checkinga check checking kiza nikajirango echi emitwara tano kata kurra karuru toine matwenje kana huromu tondizaho na huromu tondizaho noho kuri yarubazwaho mbwenu tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akarete mpinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakorengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne cyemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera abando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohereza ari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishajishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda tandikisa bakurunji na simka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyoko yimuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje tutakubasa kwihaho urukubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nituba twina abahangu abari kutwegesa ahabimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwa urubukozi urwa kashatu nituba twina abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okubowa mani ningashi umunyeto kuburyo wo mani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo n'urukweto wakuze urwakana nituganira byo butegetsi hamwe n'ebitwehingurize ebyakubasa kwindura ihanga ryitu erikwesimiza kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe ombere kwije juba Neka yanjye byarusoma nikumara ubwo mwana ndemeri dore uko umutwara konkora noza kushenya amakaga abantu you are hostan oshabire kanga omushinga tarampenzo rubaje aha nugwe muhame referendum rete abishe no mutarwana mazara wanje murungi no we no please ukuzina namushawe bakoresha bakuzina tatazara umukunda waba takuzisemamo noshanga wagira mbyo kutongana nkuwaire 15 ate bana mama nkuwaire 15 mbe ompaire 15 abantu abakulu matandisa obuyaye mwena iwe aduka waiboti sente dange nizade kolera ngo binakolera sente yitandira kutongana kozesa mamo app ninga shinyiga *165 *3 hash kushashura na bwanyima oshemerera kushashurira busha aha bishare bya hansi ya shirinje 15 agoni gomanyi gamamo bizala abana bamaviri ago Bigger, bolder